tunaamini hakuna mahali ambapo ibada ilifanyika mpaka watoto wao wamekuwa mateka. Gicagi-inĩ kĩa Muna gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Moro, itu rĩa kĩehanĩro rĩrahumbĩte mũciĩ-inĩ kwa George Gĩchũhĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 46 hĩndĩ ya igongona rĩa kũmũhurũkia. Gĩchũhĩ akuire kiumia gĩthiru thutha wake kunyua muthemba wa kemiko ithondeketwo na ethanol. Ni kijana mdogo sana na ni wetu. Hata nina uchungu sana kwa kumaliza hiyo kijana. Na ni kijana alikuwa na bidii sana. Lakini sasa wanasaidia ijikokoa na ni vibaya sana. Kwa hiyo vijana makinya manini kuma mũciĩ-inĩ ũyũ, mũciĩ-inĩ kwa Geoffrey Mburu wa ũkũrũ wa mĩaka 45, onake akĩrĩkana akuire thutha wa kũnyua ithano ĩno. Na kwa hivyo yale ambao mnaambiwa ni mabaya. Athuri aya nĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ angĩ 5 na arĩa manyuanĩire kemiko ĩyo, ĩndĩ o makĩhotererio na gũcoka gũkua. Aikari gĩcagi-inĩ gĩkĩ magĩcakaya kwĩhĩrĩria gwa thũgũrĩ ya njohi cia ibango, kũrĩa nyanake na athuri rĩu mahũgũkĩire ũnyui wa kemiko ĩno. Nikikwenda kununua sitambuliki nimebeba nini? Pombe. Kwa maana sasa nikiona ile mtungi kila mtu anakubaliwa kubeba. Sasa imefika mahali wakifika katika kichaka wanachanganya ile jiko ile mafuta inakuwa pombe. Na ndio imeleta madhara katika jenzia saa hizi. Kwa maana sasa nyumba 10 wote wamejaribu, machifu wamejaribu, lakini sasa ukipata mtu na mtungi, huwezi ukamwambia leta hii mtungi, akaona jiko kwake. So ningependekeza kwamba kama kuna sheria itatokea kununua ile mafuta ya jiko koa, kuwa na mpangilio fulani. Maabitha a ũgima wa mwĩrĩ mwena wa Moro magĩthomithia aikari ciĩgiĩ mogwati ma kunyua kemiko ĩyo. Tuwe angalifu sana wakati tunatumia vitu kama hivi. Tuwe angalifu sana. Na tutumie vitu ambazo zitatusaidia kwa mwili wetu. Ndio maana serikali imetuweka hapa. Make sure kile kitu ambacho unatumia ni kizuri, kinakusaidia kwa mwili wako. Maabitha a borithi mwena wa Moro makĩranĩra nĩ mekũnyitithia thing'a mũngũrũrio wa kwĩtana njohi cia ibango, oro hamwe na arĩa maranyua kemiko ĩyo. Kwa hivyo Kenya tunasema kwa jiko hatutakubali watu wakonye. Kuna ile pombe imetimishwa na serikali, ile imepimwa, ile iko kwa baa, hiyo ni sawa. Na hiyo tutakuleta nyumbani. Tumeona hiyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Familia tu hayo.